Ntuba kwithwa kwatana naoni ke kanyakara tuketha twina rwaria rwetu ntukwerua ara tukwerua obra tukumya ntuko yaro mutiere kuketha kwina maromba thiri rakethira inya ya in attendance akethira mwekoro wa munini wa deputy president ya kethira ya kendelea ntuko ni bontu tukwetu kwaria na Koome Maingi na Sara Mwini apa ketha ba tutariria bubongwa ni bubongwa bieko bikethira bieko ntuko karibuni sana. Asante. Na tukambiria wewe Koome ni bibiongo to expected ero siasa kana imbi. Kenya tutawatira manto ya siasa sana. Ndi manto ya siasa tawandikora nayo. Dai kudiwa siasa watendera mwana maromba. Tukolo ingai sana. Hitari ndo ati manto barere siasa weta mchamanyoni siasa, Korea siasa, kila kitu tutukoromba inya ukiri. Tukome itibingi bititi koyanwa, antibeti koringa kura, kuinando kuona ikiendelea na kwa arena manto mathuku ende ire tumi eto atuombe Kenya initiative ya mbere ni antu babengi baromba kanisene na bayokia mwekoro wa Excellency Deputy President Ruto kwidire patronio kyo tumitumweterete rwa ko tetethia ya mbere rie mweri wa 6 tariki 12 Laikipia na naombeti korombera ande utima antu batiarakia manto siasa ikoromba tuthatu na idrono biokiri kwethira kwina antu bakenda ngai na ngai atutethia kuchala anene betu tutingo tuichalera anene kuntu ko yaro butethira bukiara kia siasa utire siasa nyethia siasa bondi beti bonde ba side chonde batechagua otiwe manto ya Jubilee kana manto ya PNU kana manto ya ODM bara bonde ba county ne ibeti nya gavana munya endairo neti marombene bena kiraito be turombe twatanirite amotwinde Sara tokia kwa ile kanisa ne nyingi nyantu kwa kiumia kintu kira kithera kikiambiriria kana nyakira kithera kikirwa no rito musiasa iko kaya wakanyaka kawichiariria kinya kithera kanisa ikuthira na manto ndia kurikia lakini akerwa naria kuketha kwina kanya kautu after prayers na kila kitu na ndi ngwitikia roju kuketania na ura program ikethera kali ni tonto guti muntu bakurekeru kwari indi atikwari mantu jegie siasa akiari mantu jegie thiri tonto mubango jwa rojo murango jwa tumedia kumenjega na thiri ndene Meru county na itukushokia nkatho mono kire mwekuru wa deputy president tonto bakwithirwa mwathani amwikirite thuganira kwithirwa ena mubango jwa kubanga mantu jegie maromba na itukuigwa Meru county tuira gitio mono tuitikite tondo bakwithwa tukwatanite na werojo na itukuromba antu bonde kuma thochi mwankanto nyeri beje tugwatanire kiri maromba yaja na tukiara kyo Koome kurikia kuwa bambiriria Laikipia county ina nange bangete wete itukumya kwina counties 47 na ntuko itiere it's hard kuchikaba so far ambire Laikipia county tariki 12 mwezi wa 6 baombete ni ukava 16 counties bombete weta Bungoma bombete weta Busia bombete weta Kitui Makueni Bomet Narok Laikipia Meru Kisumu chiro total 14 counties yote kavete Meru irio Friday bakeza beviga lakini hatu kwa muno na aro nandi ya Meru rojo na after these prayers kana nyume maromba ya nikona ka temperatures tia politics ikethira chi cool down on kwethira kwena wagagia na antu bakethira nyabara bongo ba utumiria thiri nyama kanisene irwa rentu kwa kiumi mbekirite nguinjaro lakini rona ni mbekire nyangu chia camping bukera kana antu babu boneria the good thing about kwethira bake by preach peace nyake campaign chio koromba murungu kumutuliria marue muromba kyo tumitukoromba na yo ndinga itu atira twiromba twire murungu tukarie no watu ya tukaritie ndo itu kona ya Meru tutamiona ringi Meru itari manto yaro ya wando ene cha siasa na ikyo tumikira nya Meru bondere ka inya baba ke yaro baba ondebe Meru tukwenda turombera manto ya sana ntukwe manto tukona ya kuendelea Meru ya tibugi lakini muthiene kinkiara kia mtu kanisa manto inga itu tiaira twiromba tumwira tutethia kwena okiri na baba ko chwa itebi tukumenya ntewe bonde bakumenya bope ko bakureta thina ntewe taritora muntu na nteko ndiko kode muntu ntemu atiganitwe lakini tukona thina yiteka ka Meru tuyero yo turombe tuyira murungu atutethie na tuendelea kura ibwega na hizo kona kana Sara kwere kana murungu atutethia bara patu itethio lakini
ukatiganiria no wite ukauga murungu nteithia nkuruke kirio lakini ukarea kuthoma ne bukethira boena tu session na ntwapa kwithira baina campaigns onto yebra wa Meru daye ndeti burato wa Meru idhoje mwankanto nyiri neru nyoke akwa ile Meru county nitirite kana bedirite by me divide anga kuretia na ichao bukethira boena gikaro na ntoberi sasa tukuromba na bwende twati kubwithia the action andi ngwetikia ibwega sana ingwetikia endelea kwithitwo kwina mubango jwa maromba itukwitikia ithiri to preach na after the prayers itugwitikia mwathani no agaitangugie ko tutekuga imurengo jojo tukwenda kana imurengo jojo jonge particularly batue kana mubango jura jure ona ndene ya Meru county at this season kana rojo imubango jwa gutumiria kuma ya maromba na thiri tonto in fact kwina a lot of differences ndene ya Meru county lakini itugwitikia holy no mwathani naletaga thiri we mwene na kinya mantu jaja ukarika itukumenya murungu no wewe ina inya ya kurikia mantu jaja na itugwitikia antu bonde bagashumagaria tondo tawoni nchiritirite kwithirwa ndi mubango ne jojo na impendaga muno kwithirwa ngishia mathabau jara mwathani agutumirwa ntendete gushia mathabau jara je na mantu jatibui tonto gushia mathabau jara tena mantu jatibui ikwithirwa gishungania as minister and gospel singer na indira ndaringiro thimundero amantu jamwariko jujuju amaromba jaja inda njashiritere kuma satani de kwiritira itonto inkuona kuri untu mwathani akuthithia kugerera kinya mwekuru wa deputy president tonto iromba prayer changes things no teginto kingi gikithongi kinyanto betana na kinyabo bakwenda kura guteginto kingi gikithongi takuromba mwathani na kuromba thiri na tukiarakia about kana aini baraba kethira beitero patron okurikia kuwa nimekoro wa His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya no patron akethira kia ni bai kubangie kana ni bai kubangie tuku expect bakeya urankwenda ni ukera bombere patron wa initiative eno wa mwekoro wa Deputy President lakini kithurano kiki arokia maromba ki organize ni pastors na bishops pa Meru kayite we mugeni lakini mantu yonde akoromba iba pastor bonde bakanisene abra kwa tuge expect mantu athiri inya toti abadiria pastor barakara Meru oja lakini kwithira ukona kwina mtu mnene mwekoro munene mtu ya siasene akuiritira kwa kaya nturire murungu maru mbedata turekere anene bondi beti governors beti kiraito neti munya neti kelemi neti othe barabonde ba uti mtu Meru ateti ukona into nya gikiro TV na ka radio ne nya mtu akikwa ntetero uti mantu asiaza kwa rigo uyo kwita mantu nya kuketa uyo ya turombera Meru na nuko ndikorombera Meru na mtu kanisa na ndikoroba Meru iyo kethira no kwenda utukwenda mantu ya endelea ibo bombe kikoreko ya lakini bonde Meru te mantu asiasa kayambi ndunya inya thino cyo nditire tani asiasa rimo iba bande bakorwa uyo rombe kendo menya ya opasta wire ke mantu aba kyarire mantu ya barenda antu bakarania tribe mwanya bakarania mwe inya kethira kwena thina bairitanira na kwaria dialogue that is part of the mandate tuombe Kenya kenda ante bombe kukarande baria baitonia thina chio ti lazima utumirendo boya likwaria uma boya na uti mtu akwira mtu inya Meru ka Kenya yonde uti mtu akwenda kwira ke mantu akanisi bo mantu akana no chinje twendi kwira murungu ndugutakorambera mtu kwa chinda uwa oni nderombera sara chinda into boete antu barerwa romba murungu akwe munene ora mwega akotethie kendo mya no chala mtu ora mwega ukethro na maidie kuwete mtu mwoko enda ruono eti korombera yote maromba yote kwenda tuna maromba murungu atutelea mtu utega mtu kona quality cha leader mtu ataka kanisa ni mtu akirete murungu mtu ombe kikuendelea maendeleo ndi mtu yambe cha mwingi ibo mantu ya kuendelea kiara gudai na program ya roni ate bangi ni na kukambiriria thaiana mantu ya ko ya bangi sara ngwetikia rojo ukethira kuri na procession ile kethira yanjiritie kuma police station alafu bakeba bagitaga kwe centers ba pointed baketa bakirombaga alafu from there bagachoka bena mera kieni negia public land ere dara CMC akwina full gospel niona ndi the event kethira place na niyo kinya mwekuru wa deputy president akethirwa ario na gitwira mantu jawe na jo jira jamuretete Meru
Koende Macro His Excellency the Deputy President Imaromba ne awa kedira kyara kya kanende yaya muretete Meru as in ke Maromba kanende political arena natukumenya ntuko yaro ne Maromba dedicated to prayers manto Maromba ake utemante baya muretete Meru Maromba yiga kwa turombere ibi ikioto burungu ambona ite turombere bi na kuendelea turambiria thitha turukire event irambire turukire kwena police station kwena monument na tukaromba untu kwingi mapasta yao ngozete mtaratibu yuko marojo lakini aturioromba Ameru bonde daitha twethere twi au monument by the asta together to kinya full gospel au kiwanja ni kwa CMC na event yithira inyanya ko the prayers iramberia daitha after that twete tukaruga mantu bakaromberwa bakendelea umo nkaba kinya inyanya ko inyanya Maromba kareikia u public flood lakini yadira inyanya okay na miambo kwe muthio ko nie ntuko kana ntuko yaro Maromba yaro tukembereria manto ako yelia ngeromba antoba Meru na nkuwa sana we aba WeruTV no TV leading the Meru and ngoire to mono kwenda ndere yake babu na inkome yake nyela Meru aba inge tafadhali ya Meru ndibwera ro twiki siasa ndi iyo iturombe murungu atonia tongere babe yaba batino tutongeire Meru na ndeto na boya na wingi na boya tuire murungu ibwega niyo na mbere turekia no tumenye no twenda kumenya kithira kire invited guest kana itokomea obrokorikia kwa governors ibeti na this yamba ko some political but kuna rivalry inene between baraba kurete mwanya nikona kama ntende yake dira yai safe and babe dira ba ichemania ke congregation emo ivatol nyake social media bate kona nambo mwari ndicho menongi area but kuna iratombeke kuwa ne war of ones ne atabukeda bukibwithia nto baba tiketera bakikaniria miario no kumya kwa nto ntiku hapa mwakia moto lakini kwa mtombeke kwiroka bwithio lakini na kwenda kubwithio bwo ne atabukeda bukiregulate nto ba kenda bedira patena ndwaria yewi charumena and all that anko era into kimwe ana siasa ni achore but ni achore ile bateke the eye of the public anko kwera ni achore wakinyau bon anko ndikwera anto public bonde siasa bani achore ukayetikiria kurwe ni siasa na bongo batero ya oro witiri mana baita bakanyo bonde bakirikiba kadeka gwaye goro ndakothekete muno ndiye goro kona manto ya mbarinya siasa ntogwa kidogo deputy president na WeruTV ne munya no akwa manto ya mathukwa oro kone mwa twarakia ruto kwitu ndingera munya thimotokaria na mbira manto ati ndo twinio ango nda tuni uchwete kya kwa Meru oko na kira itu na munya bare amwe ibiba kurero temenya ndi antu baba ndi tafadhali as much as kuitha kuna security ngome thirikari kana security tukaria lakini oko na antu bare utukiromba na ara murungu ari urakareta andwa ikirumie nakyo na murungu no autega na Sara expectations chanto ntuko ya runire ko tukuromba isa sawa what do you expect kwithira chechin the Meru kana mitaratara yo imbi tuko expect kwithira biechin chake politics cha tu inya Meru county tombere tuna Meru county katuge kana kambuge indira mubango jubangiro Maromba kirundu mwathani na itanguke na itugwitikia murumo yoyo ejete rujo twa Maromba bitonto ithire tukurombera mwathani tugaga inkometi umbo change ende muntu no a change na ingwetikio te muntu tiombo change kinyao urambuga uti muntu tiomba kuonoka ingwetikie romba rira tukaromba rujo na Maromba jara ya kuromba ndene Meru county tonto kuri antu thai baturite maruba gwetakirimene kuromba na twagwatanira na rujo twarombe romba rimwe bia ngwataniro ingwetikie kinyankoro ichiomi na nkoro yiti na manto mega mwathani akaigarura kono to expectations ya political temperatures ato cheto cha Meru kwetheke nama onto thai it's not safe kana kutebui lakini atuge ikubui tonto tutumbo confess manto ya tebui na tujete kuromba manto ya theri rujo itogwetikie mwathani na chinjagia manto na muntu onde gutinye eneo tonto mwathani no ina inya na mwathani no umba kumugarura na Maromba ya turetete rujo itogwetikie na Maromba ya kurombwa
Meru igachange na Koome ngwete kinyawe okenda kiuria kio kwithira kiuria Sara musicians betherete bakio kia science kia politics muno in fact season A kwena musician kana kwena mwini akwithira kitungira musiasa fulani ndwembo aimo kathakia na kuthukirio rongiritwa kapo kai kinya musicians babu ya ini burambirie kuikia science in the political side na bamwe ba gospel in fact wakulokero kwa ngania na kwithira kiniro lakini nuika kwa kina ndwembo cha murungo ka kinya music redire bukire ka music bambirie kumera siasa kambari yo doto de mwini na alafu kwe musiasa wewe inirete bwana ndiraga imbinete na inkaraga nkiuga kagita ga kainge sana like me I'm a gospel singer na urambinirete oni rwimbo rwa kombinaga rwimbo rwa mataro ntinaga rwimbo rwa kuruma mtu kana rwa kwaria mieri etibui like now imbinete rwimbo kwewe imbinirete na mbinirete mwinirete manto jaria ampere manifesto jawe ambira jaje ijon kadivia kwa untungira rwimbo rwa kwae according to my manifesto na inkuromba ini baraba kwina ndwimbo cha no ndochie kwishini na most of these singers ntekwenda kugaiba lakini kambuge aini bakina tonto kwena gospel singers na secular singers na kwendo ndwimbo nyingi moto kuona kire WhatsApp kana ki pages shikuruma na mono please ambarombe na mbere after election there is life na no mwanka maicha jendere na kinya musicians bapatere kumi after elections there is life bakenda patwini chieto tibu ni boya sana au nato kinya mudia yo radio reto kapora ni boya sana ntupa kwethera bo kinya isa sa mutegeri au nato kinya mudia radio roko ni maromba yake da yabangiro ndero mpurikania robu iturie na nambenene bo taidato kureda okambira irara monument ara kwena njara ya Moi na Kenyatta okata kwa